Na ročním koncertu KPD Đura Kiš u Šidze bilo krašnje, veselo i zapametanje. Člani kulturno-prosvetnog društva Jakim Hardi z Petrovcoh z Republike Horvatske, člani kulturno-prosvetnog društva Ivan Kotljarevski z Bikiću i domašnji amatere u WC hodzinove udatnej programi z pisnju i tancom označili 95 roki roboti kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš i 20 roki budovanja Ruskого doma u Šidze. Okremeše publike krašnje predstavili členi folklorne sekcije i hlopska špivacka grupa kulturno-prosvetnog društva Jakim Hardi z Petrovcog i publika ih nahradzela z velikim aplauzom. Šiđanje krašnje privitali i svojih sušedoh, mišanu špivacku grupu z Bikiću, która tiž uspišno nastupela z sprowadzeniem orkestri z Šidu. Domašnji ukazali, že im chvíľkovo dobre robia mladša i starša špivacka grupa, solo špivače i orkestra, a publika krašnje privitala i najmladších i najstarších tancošoh.